Učimo se hindijščina. Tema lekcije: kuhinjski pripomočki. रसोई तराजू, Kuhinjska tehtnica. रसोई टाइमर, Kuhinjski kasovnik. रसोई थर्मामीटर, Kuhinjski termometer. फन, Lijak. लहसुन प्रेस, Stiskalnica za česen. साइट्रस जूसर, Ozemalnik citrusov. आलू मैशर, Tlačilka za krompir. पिज्जा कटर, Rezalnik za pico. रसोई कैंची, Kuhinjske skarje. पेस्ट्री ब्रश, Copič za pecivo. कूलिंग रैक, Mreza za ohlajanje. ट्रिवेट, Podstavek za lonec. जार ओपनर, Odpiralec kozarcev. आइस क्यूब ट्रे, Model za led. आटा स्क्रेपर, Strgalo za testo. आटा छलनी, Sito za moko. पार्चमेंट पेपर, Papir za peko. बेकिंग कप, Pekovske kosarice. कपकेक लाइनर, Kosarice za cupcake. टूथपिक, Zobotrebci. लकड़ी की सीख, Lesena nabodala. रसोई की डोरी, Kuhinjska vrvica. चीज क्लॉथ, Sirarska gaza. पाइपिंग बैग, Dresirna vrecka. कद्दूकस, Strgalnik. फेंटनी, Metlica. बेलन, Valjar. मापक कप, Merilna skodelica. मापक चम्मच, Merilna žlica. छलनी, Sito. कैन ओपनर, Odpirač za konzerve. बोतल खोलने वाला, Odpirač za steklenice.
आटा स्क्रेपर, फेंटनी, आइस क्यूब ट्रे, Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaroluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.